салом ҳаводорони рӯзномаи ҷумҳурият, бинандагони азизи мо дар шабакаи ютуб. фаъолияти ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ, равияҳои экстремистӣ, радикал ва хурофотпарастӣ аз омилҳои хатарзои ҷаҳони имрӯз шинохта мешаванд, ки метавонанд барои ҳар кишваре оқибатҳои харобиовар дошта бошанд. ҳоло дар баробари зуҳуроти хатарноки ҷаҳони муосир ва шиддат гирифтани муборизаҳои идеологӣ аз сӯи ҷараёнҳои тундрав, бахусус бадхоҳони миллати тоҷик ва таҳиягарони ҷанги шаҳрвандӣ, ки то ҳанӯз аз ҳадафҳои муғризонаи хеш даст накашиданд, пешорӯи ҷомеаи мо чӣ тақозо мешавад, то аз макри душманон эмин ва дар ҳифзи сулҳу ваҳдат идомаи рушду пешрафти кишвари азизамон ҳамоно дастболо бошем. барои баҳси мавзӯъ ба студияи рӯзномаи ҷумҳурият муҳтарам мирзозода Азизулло Файз, муовини раиси кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро даъват намудем, то дар барномаи дидгоҳи коршинос тавзеҳотшонро бишнавем. муҳтарам Азизулло Мирзозода, барои пазируфтани даъвати мо аз шумо изҳори сипос намуда, нахуст мехоҳам диду назари шуморо дар мавриди таъсири фаъолияти ҳизбу ҷараёнҳои тунгаро ва гурӯҳҳои ифротӣ ба ҷомеаҳои озодро бишнавем, чун Тоҷикистони азизи мо низ солҳои 90-уми асри гузашта ба чунин гирдобе дарафтода буд. Ташаккур барои даъват. Солҳои 90 баъд аз пошбурдани давлати шӯравӣ, дигар кишварҳо дар фикри ташкил намудани давлати миллии худ буданд. мутаассифона дар кишвари мо бо мудохилаи кишварҳои беруна ва ташкил намудани ҳизбҳои иртиҷоӣ тавонистанд ки ҷанги шаҳрвандиро созмон диҳанд. манзуртон кадом ҳизб аст? ман дар назар дорам ҳизби террористӣ экстремистии наҳзати ислом. ва ногуфта намонад, аз рӯзҳои аввали ташкил шудани ин ҳизб нияти ба сари қудрат омадан бо роҳи зӯроварӣ мақсади нумудааст ва оқибати фоҷиабори ин нақшаҳои таҳризишударо мо мардуми калонсол, яъне насли калонсол ба чашми худ дидем. ҷараёнҳое ки барои ташкил кардани давлатҳои миллӣ мушкилот эҷод кардан ҳамин ҳизби наҳзати ислом буд. ва бо шарофати сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 1997 бо истиқрори сулҳ тавонистем ки дар кишварамон сулҳро барқарор кунем. ва бибинед, мардуме ки даст дар хун доштанд, ҷиноят содир карда буданд, ҳазорон ҳазор нафарро қатл карданд, ғорат карданд. бо ҳамин иқдоми наҷибонаи пешвои миллат ҳамаи гуноҳҳои он бахшида шуд. чунин корро мо дар дигар кишварҳо қариб ки дар таърих дида наметавонем ки нафаре ки ҷиноят содир мекунад ӯ бахшида шавад. вале мутаассифона ин бахшишро ин ҳизб ба тарзи дигар талаққӣ намуд, яъне баҳогузорӣ намуд ва аз ҳамон ниятҳои баъди худ даст накашиданд. ва албатта сабабу омил дорад. чаро онҳо дасти сулҳ доданд, вале бо сулҳро худашон шикастанд. ин албатта варда ба он мерасонад ки онҳо дар хориҷи кишвар пуштибон доштанд ва ҳамаи ҳамин чорабиниҳое ки дар инҷо гузаронданд, яъне ман дар назар дорам ҳамин табаддулотҳои давлатӣ маблағгузорӣ мешуд ва онҳо ихтиёри худро аз даст дода буданд. ва ниҳоят соли 2015 моҳи сентябр бори дигар баъд аз оне ки онҳо
به اصطلاح در کشور همچون حزبی رسمی پذیرفته شده بودند، باز یک تبادلات دیگر رو راه اندازی نمودند و سیمای واقعی خود رو معرفی کردند. واقعا در آغاز استقلالیت دولتی فعالیت همین حزب باعث فاجعه ملی گردید و حالا که آنها در خارج از کشور پناه بردند، آیا این تهدید وجود ندارد که هنوز هم آنها شاید از جانب گروه یا سازمان‌های برای آرام کردن وضع در کشور ما استفاده شوند؟ هرچند که اونها از کشور بیرون باشند هم چنانکه در بلوگ گفتیم از نقشه‌های شوم خود دست نکشیدند. برای مثال حادثاتی که سال 2018 هجوم به سیاحان کشورهای خارجی در شهرهای دنقره دوشنبه صورت گرفت که برای جهانیان یعنی بار دیگر آشکار گردید که خطر این حزب تروریستی اکستریمیستی نه تنها برای جامعه شهروندی جمهوری تاجیکستان بلکه برای دیگر کشورها هم خطر دارد و همین بود که اونها را همچون حزب تروریستی دیگر جامعه های شهروندی خارج اعتراف کردند و نسبت به اونها اقدام های معین انجام دادند و اونها مجبور شدند که در مقابل این از همون حزبی که اونها را در دوام 30 ساله ها از اون استفاده میکردن، مردم رو به یک راه به عاقبت میبردن، دست کشیدن. یعنی حزب نهضت اسلام رو با پیمان ملی تاجیکستان مبادله کردن. یعنی این یک گروه خودخوانده است. البته اینا فکر میکنن که با دیگر کردن نو از اون مقصدهایی که اونها دارن مردم رو بازم گمراه کنن و واقعیت این است که الکه سیمای واقعی اونها آشکار گردید و آن کارهایی که در خارج میکنند و هدفمندانه میکنند و میخواهند مردم را گمراه کنند، من فکر میکنم که دیگر مردم شریف کشور ما اون مردم سالهای 90 نیست که بار دیگر و فریب و نیرنگ این گروه های ارتجاعی تروریستی پیوست شود. گروهی که مورد نظر ماست خود را مخالف دولت حساب میکنه. آیا ما میتوانیم اصطلاح مخالف رو در برابر آنها استفاده بریم؟ وقتی که حکم سود در مقابل اینها صادر شد، جامعه جهانی و جامعه شهروندی جمهوری تاجیکستان اون را همچون حزب تروریستی اکستریمیستی اعتراف کرد. چطور میتوانند که باز مخالف باشند؟ من گمان میکنم که ما اونها را با گروه مخالفین دولت اونقدر استفاده همین اصطلاح درست نیست. در مقابل دولت حکومت تبادلات های هدفمندانه زورآوری برای دیگر نمودن ساخت دولتداری صادر کردند و اونها با نام تروریست اکستریمیست محکوم شدند و اونها تروریست و اکستریمیست هستند و کلمه مخالف در مقابل اونها استفاده کردن به گمان من درست نیست. یعنی پور همین معنی مخالف حتی کشیده نمیتونه. چون امروز ما میبینیم که آنها با استفاده از واسطه اطلاعاتی و رشد تکنولوژی معاصر یک معرکه گسترده تبلیغاتی را به راه ماندند که در محور آن اساساً مغزشویی جامعه به خصوص نسل جوان قرار میگیره و ما در واکنش به آنها باید از کدام راه‌های معاصر کار کنیم؟ درست است. در زمان معاصر با رشد نمودن وسایل تکنولوژی حاضر زمان مثلا واسطه‌های اینترنتی از همین واسطه‌ها استفاده کرده پهن نمودن عقاید خود و جلب نمودن یک قسم جوانان ناآگاه برای ما خطر دارد. البته کمیته دین تنظیم عنان جشن و مراسم در برابر دیگر وکالت‌ها در مسئله تشخیص ادبیات دینی مسئول است و ما
таҳлилҳои мо чунин аст ки агар пештар ҳамин гурӯҳҳо бо роҳҳои ворид намудани адабиёт, яъне китоб, варақа ва ғайра нияти ва инро амалӣ амал мекардан, яъне ки дар байни ҷонибдорон ё нафарое ки аз ин кор огоҳ нестанд, ҳамин китобу варақаву диску ҳаминҳоро пахш мекардан ва мардумро ба самти худ ҷалб мекардан. феълан ворид намудани адабиёт, варақа, дискҳо ино қариб ки аз байн рафтаанд ва ягона роҳе ки онҳо имконият доранд истифода аз ҳамин васоити интернетӣ аст ки ана ҳамин маъракаҳое ки онҳо шурӯъ мекунанд ҳадафмандона ба хотири ҷалб намудани як гурӯҳ мардуме ки ҳанӯз мумкин дар андешаи онҳо ҳамин гӯем ки масъалаи он ки мо давлат дорем, мо миллат ҳастем, мо арзишҳои миллӣ дорем, мо бояд инҳоро чун гаҳвараки чашм нигоҳ кунем, ана ҳамин мафҳумҳо барои баъзе аз ҷавонон қадар шояд арзиш надошта бошад ки ба ҳамин гурӯҳҳо пайравӣ мекунанд. ҳадафи онҳо истифода аз ҳамин васоил ва тарафдор пайдо кардан аст. акнун мо бояд чӣ кор кунем? ба гумони банда тақвият бахшидан ба корҳои фаҳмондадиҳӣ дар бораи ҳам манфиат ва хатарҳои пайвастан ба ҳамин шабакаҳои интернетӣ, махсусан барои ҷавононе ки яъне ки мактабхонҳо гӯем, навҷавонҳое ки таҳсилот дар мактабҳои миёна доранд, бисёр осибпазир ҳастанд ва ман тавсияи ман чунин буд ки хуб мешуд мо барои бачаҳое ки дар мактаб мехонанд имконияти ба шабакаҳои интернетӣ пайваст шуданро ба воситаи падару модарон ба ҳамин бачаҳое ки дар мактаб мехонанд маҳдуд намоем. ин ду омил дорад, ду зарар дорад. якум ҳамин ки вақте ки фарзандои мо ки дар мактаб мехонанд ва вазифаи асосии онҳо омӯзиши илм аст, маърифат аст, дониш аст, вақти зиёди беҳуда, вақти зиёди худро масрафи ҳамин хондану бештар аз он бозиҳои интернетӣ аст ки вақти бисёри бачаҳоро мегиранд ва ино аз хондан мемонанд. мақсади асосии толибилм ин хондан аст ва ин фурсат бисёр кам аст. агар дар сари вақт ҳамин омӯзиши илм сару кор нагирад, фориғ таҳсил шуд, дигар дер мешавад. ва дуюм ҳамон хатаре ки ҳаст, албатта пайвастан ба ҳамон шабакаҳои интернетие ки ақидаҳои ифротиро тарғиб мекунанд ва ҷавонони мо ки он қадар озмуда нестанд, он қадар омода нестанд, метавонанд ки бо гузоштани як лайк мегӯянд, як аломат мегӯянд, худро ба ҳамин хатарҳо олуда созад. Саркардаи ташкилоти террористи экстремистии Наҳсати Ислом дар як изҳороташ баён дошта буд ки мо бештар барои бароварда сохтани ҳадафҳои хеш ё амалӣ намудани мақсаду мароми хеш бештар рӯи ҷавонон кор хоҳем кард. бале, фикр мекунед ки чаро чунин мегӯяд? албатта мо ҷавониро аз сар гузарондем ва дар ҷавонӣ шахс он қадар андешаи дурро намекунад, хун дар ҷӯш аст. агар махсусан ҷавононе ки он қадар дар илму маърифат камтар бархурд дошта бошанд, дуздидани андешаи онҳо осон аст, яъне ба ҳар роҳ бурдани онҳо осон аст. ва мо мебинем ки дар ҳамин замони кунунӣ бештар ҷавонони мо ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд дар кишвари ба мо дӯст Россия, бештар сари амонҳо кор бурда мешавад ва онҷа ки онҳо аз фазои маънавӣ
тоҷикистони азиз дур мемонанд ва ҳар гуна андешаҳои ботил ба сари онҳо меяд, мушкилоти иқтисодӣ ҳаст ва инҳо тез гаравида мешаванд ба ҳамон даъвати онҳо ва зикр намудани он ки ҷавонон мо бо ҷавонон кор мекунем аз ҳамин иборат аст ки андешаи ҷавононро бештар ба худ ҷалб кардан осонтар аст. شاید یک مسئله دیگر این هم باشد که جوانان از همون واقعه دهشتباری سالهای اولی استقلالیت بیخبر باشند. درست میگید. بسیار فکر جالب. جوانان ما اون حادثات را با گفتی کلان سالان یا نواری که از همون سالها پخش می شود میدانند و من جوانی خود را اگر به یاد بیارم سالهایی که ما مکتب خوان بودیم از گذشته جنگ دوم جهان یعنی جنگ بزرگ وطنی میگفتیم و میگویند همگی 10-15 سال گذشته بود یا 20 سال و همون اشتراکچیان به واسطه جنگ همون دوم جهان ملاقات و راهخوری میکردن و با ما محصلین صحبت میکردن و در اندیشه ایمان همه جنگ گویا که کدام یک وقت گذشته باشد و موهیت خود رو علاقه برای ما شاید گم کرده باشد چون که ما اندیشه ما پخته نبود در اون دوره و من گمان میکنم که برای جوانان امروزه هم چنین است. یعنی اون مشکلی هایی که مثلا یک نفر برای یک دانه نان یا یک چند دانه نان از سحر تا بیگاه از پای همین مشکلی میگشتن و سالها به نیت دیگر چیز نیست فقط یافتن نان یا اینکه از خانه میبرم دیگر بر نمیگشت. گروه های گوناگون در این حالت کار میکردن و بسیار یک مشکلی بود که سالها اگر اثرها ایجاد شود مواد هست یعنی حادثات گوناگون در این داخل به میان اومد و در حقیقت برای ما کلان سالان پدر و مادران و فرزندان در هر یک لحظه مناسب صحبت کردن از همون دوره ها که این یک افسانه نیست این واقعیت است و اگر ما زیرکی سیاسی اگر اندیشمندانه نسبت به این گروه ها چوراندیشی نکنیم آمدن همون روزها از احتمالیت دور نیست چون که ما بسیار کشورهای همسایه و دوری مسلمانی را دیدیم که بسیار یک زندگی مرفه داشتند در مثال دولت عراق، سوریه، لیبیا، مصر که در اونجا مشکلی در زندگی نبود یک جاروکش $1000 معاش میگیریم ولی کشورهایی که نقشه‌بندی کرده بودن هدفمندانه برای تاراج کردن دارایی این کشورها همه گونه یک تبادلات رو راه اندازی کردن و به هدفهای خود رسیدن. امروز مردم آن کشور آرزوی برگشتن به همون روزا را دارند ولی متاسفانه نمیشه. با اداره روزنامه جمهوریت مطلب‌های زیاد وارد میشوند که شهروندان در پی اظهارات همین گروه‌های تفریقه ساز به ما وارد می‌سازند. همین چیز نشان می‌دهد که امروز مردم تاجیکستان به طور خودجوش علیه همون تفتیه سازی ها برآمد میکنند ولی آیا دایره های زیایی هم و یا دیگر طبقه هایی که اندیشه آنها فکر آنها مفکوره ساز است در واکنش به همین گروه ها قبول دانسته می شود؟ البته من روزنامه های وطنی رو ورق میزنم در اونجا فکر و اندیشه های طبقه های گوناگون مثلا روشنفکران رو مطالعه میکنم و در مجموع در بالا چنانی که ذکر کردیم این جامعه امروزه تاجیکستان اون جامعه سالهای 92 نیست که و فکر و اندیشه مثلا یک گروهی که توانست زندگی همین آباد و آسوده ما رو برهم زند و یک جنگ تحمیلی را به سر مردم بار کردن
و اینقدر وحشت به سر مردم آمد. من فکر میکنم که اونها با این اندازه دیگر باید که حساب کتاب نکنن که مردم اونها را جانبداری میکنن، چون که اندیشه مردم دیگر است و یک فکر دیگر هم هست که پیشنهاد اونها تشکیل نمودن دولت اسلامی، خلافت اسلامی یا به همین مانند نامها پیشنهاد میکنن. و یک نقطه بسیار مهم است که تماشابین ما یا خواننده روزنامه و مجله های تاجیکستانی ما باید این را درست درک کنند که یگانه ساخته که میتواند همه قشرهای جامعه را در توازن معین نگه بدارد، این تشکیل ساخت دولتداری دنیوی است که برای خواسته ها، یعنی آرمان های طبقه های گوناگون را پیاده نماید. من در کشور ما تا دوره استقلالیت دوله جمهوری تاجیکستان ما همگی 17 مسجد داشتیم. امروزها عدد اون به 4000 دکه میخورد. اونا در اندیشه اسلام در خطر است، این یا اون مثلا حقوق شهروندی مذهبی یا دینی نفر زیر تاثیر است، اینها برای ما بیگانه هستند. مقصد به سر قدرت آمدن است. ما در شبکه‌های اجتماعی بعضا شاهدی ماجراهای بین خودی همین گروهی که امروز در اروپا پناهنده است میشه. بله. و میبینید که همگی بین چند نفری که با گروه‌های خودخوانده جدا شدن یک همبستگی وجود نداره. بله. اونها در حالی که میان خود به گفته مردم همگرایی همبستگی ندارن، چگونه میتونن که به قدرت برسن؟ اینو اگر به تاریخ نچندان گذشته باز یک نظر کنیم، وقتی که حزب تروریستی اکستریمیستی نهضت اسلام یک مدت سر کار آمد، در پهلوی اونها دیگر حرکت و جریان‌های دموکراتی بعداً با محل‌ها وابسته تشکیلات ها تشکیل کرده بودند. از قوه اونها استفاده کرده حکومت قانونی را نابود ساختند، یعنی حکومت قانونی را از بین بردند. و وقتی که سر کار آمدن، همه این حزب و تشکیلات و حرکت هایی که در پهلوی اینا بودن، اینا را صرف نظر کردن در کارهای دولتداری و تشکیلی راه ندادن. یعنی از قوه اونها استفاده کردن، بعد سر کار آمدن اونها رو مد نظر قرار دادن. و این اندیشه اونها برای همون گروهایی که در خارج کشور هستن هنوز فراموش نشدن. اونها خوب میدونن که این حزب همون حزب هست، اگر نام خود را دیگر کرده باشم، لیکن مقصد، هدف، مرام همون اندیشه های پیشینه هست. بنابراین در بین اونها هیچ وقت یکدیگر فهمی با هم آمدن با گمان من به میان نمی‌آید. آزادی و دموکراسی که سر اون هم دعوا دارن دروغ بیش نیست. البته این یک دروغین است، این دموکراسی دروغین است. این آزادی هایی که اونا تلقین میکنن، وعده میتین، این دروغ است. ببینید که حکومت جمهوری تاجیکستان برابری سرور خویش در دوام یک 30 ساله که او قدر در نگاه تاریخ فرصت زیاد هم نیست و چه موفقیت ها ما نایل شدیم. یک کشوری بودیم که 3 تقسیم بودیم. ما در دوام سال با هم رفت آمد هم نداشتیم. بسیار مشکلی های سنگین بود، نبودن برق، نبودن راه ها، کمونیکاسیا، کمچینی اوزوقه و امثال این. ولی در همین دوره با برنامه های سازنده خود پیشوی معظم ملت توانست مردم را هم سرجم کند، صلح را به میان بیارد، باوری مردم را به خود کسب کند و به دست همین مردم اذیت کشیده از یک دولت جنگ زده و یک کشور مترقی
то имрӯзҳо расидем. Ва агар ман фикр мекунам ки ҳамин тинҷӣ, оромӣ, ваҳдат, ягонагӣ побарҷо бошад, мо баъд аз 10 сол ин ҷумҳуриро боз дар сатҳи боз баландтар мебинем. Саломат бошед барои суҳбати самимӣ. Дар суҳбати мо буданд Азизулло Мирзозода, муовини раиси кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. То нашрҳои баъдӣ, хайр.